hehe umwana wa Gidura inde pasiteri inde question mark. Baragenda baja ku musozi gusengera ngo icifuzo cyangwa se iyerekwa pasiteri yarebwiye umumama. Hirya yabo hari undi mugabo w'umuyumbe, ariko umugabo wari ufite amavuta uri mu murongo mwiza waje kuganira n'Imana, ngo gusenga no kuganira n'Imana, ukayibwira ibikuremerereye, ukayibwira ibibazo ufite, ukayibwira ibintu byose bikuremerereye. Kibi naje mfite bindemerereye nza mbwira Imana tokubwira utomfasha, wonyumvira gusa ubuso gaseka. Mango hari ikintu bagutayeho epfiriya muri centrale, none turakora ibyo abantu bakuru cyo kintu cyama uwo muvu mukuveho. Jesus Christ, gisha abakozi b'Imana bene wanyu mureke gutuma batarakizwa batinya kuja mu byo mubamo. Nuko naye makuru yaratuzanye ko atari meza na bukeya, ni kandi amatangazo yo kubika. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza, weekend ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi ukuyemo ibifobagane byabo. Turamukije abantu bari ruguru ku matongo yabasekuruza mu bibanza byabase, abanze guhunga nkuko twahunze bakaba bari iwabo. Muri abantu b'agaciro cyane, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze bishimire. Abanyamurenge mukomeze mwishimirwe n'Imana. Turamukije umuryango wa M23 twirwaneho AFC, turabasuje cyane kandi turababwiye ngo amahoro n'imigisha bikomeze bibomeho, Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze bishimire. Nukuri muri abantu b'agaciro cyane. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro. Yandire imivuga ngo nta mana nta buzima, natwe tutabafite twaba turi zero. Wewe ko subscribe nukuri, Imana iguheze umugisha. Kuno kwezi twagumye gusa no gucuramye nimba ari iki ko kuragora abantu benshi, kuravugisha umuntu bimeze bite, wapi byanze, bimeze bite, hapi byanze. Ariko nukuri hari ikintu nyine Imana izokora ibintu bikagenda neza. Abantu barwaye bari mu bitaro turababwiye ngo mukomere, tajoro ridaca. Uyu munsi urarira, ejo ukishima, ejo wishima, ejo ukarira. Ubuzima nyine ni formule niko babumeze, nuko nyine babumeze kabisa. Umunsi aba ari sawa, ejo ari nabi, byaba nabi, ejo uri neza. Hari umuntu twaje undi arambwira ngo nimba ari ikintu kibi ngo nugupfukennye. Nose bishatse kuvuga iki? Ngo ari kuzi gutangirana ifaranga ngo zikazaza gushira ugakena ushaje, ahubwo ukenukiza. Niko kwizaga. Turabiyegereje kandi turababwira ngo mukomeze mugire kuno kwezi kwiza kw'icumi, tubura amezi 2 ngo umwaka ushire. Aya mezi iyo ku musozo abafitemo impanuka, abafitemo impfu zitunguranye, abarimo ibintu nyine kakantu kitokeza, kakama kazamo kakitokeza. Inayikanya tumeze neza twebwe ntaribi. Iyo tubonye bwira tukabona burakeye, tukabona ntitwanduranyije n'abaturanyi, tuba twumva ari ibintu byiza nyine, kubera ko ahangaha ni ahantu nyine nuko. Ariko kuna mambo inabadilika, hari ibintu nk'ibyo bigenda bihinduka, ibindi bikitokeza, ibindi bikagira gutya, tukabimenyera nyine. Ariko abantu murwaye, abantu babuza ababo, nukuri turabwira ngo pole cyane, mukomere kandi mwihangane. Hari igikorwa ndi gupanga gukora next week, nzagitangira, muzaza mukibona kizajya gica hano. Ni igikorwa kizagera ku muntu wese. Topic nshasha tugiye kuzana izonyura babandi batanyurwa, abantu bazayikunda. Turi kuyipanga neza, turi no gutegura ubuntu tuzoya ubuntu buri smart kandi ubuntu busa neza. Ndayibararikiye iyo topic, ndayibararikiye, izaba ari nziza, iza ewan. Nungira ngo nta commentaire imbi nzobona. Nuko ariko ivyo ngivyo reka tuzihorere. Abayobozi b'abanyamurenge bo muri Kenya turabasuhuje,
Imana ikomeze baheze hishurirwa yuko mutuyobora, natwe gatugira nk'abantu bagoye, tugira nk'abantu bagoye batazabumva bagoye cyane, ariko Imana ikomeze baheze imbaraga zo kutuyobora mu buryo bwo mukuri no mu mwuka. Ibyo sibyo byanzanye, niziye muri ya njyana yanje, wa murongo wanje mu nkundira abenshi n'abandi bake bawunyangira. Ubundi se ninde gukundwa n'abantu benshi? Unkunda nkunda unyanganyange, iconzi nuko inzira ija mu ijuru ntabwo ica kwa barunaka. Wapi? N'umupaka unjana aho nkeneye mfite ibyangombwa tuca iwanyu, hari za bariyeri nzoza ncaho. Biteye ubwoba cyangwa se biza bitera nk'ikibazo iyo bavuze ati iryo juru hawe ujamo ninjo zo gutereraho visa cyangwa se stamp. Aho ngaho nyine uba nk'akana keza ukitonda, ukigengesera nk'utwaye amagi. Ibyo ngibyo byose binzanye, nzanywe n'inkuru iri mu muhana wa Gidurayi. Abantu ba Gidurayi, nzanywe n'inkuru iri mu muhana wanyu, ndayivuga abayizi murama mwisanga muri uwo mwandiko, murisanga muri iyo njyana, murisanga muri ako kantu. Gidurayi, Gidurayi, mambo iko namna gani, mumeze mute? Inkuru ya Gidurayi nteye ubwoba, ndavuga ngo Mana y'isi n'ijuru, mbanze nkubita amavi hasi mfukame mbwira Imana ati Mana ngiye kuvuga inkuru, ariko Yesu yaravuze ngo ucaye ikombe kindenge, none nanje bindenge. Pasiteri wa Gidurayi, tutavuga izina ariko uri bwiyumve, kuvuga izina nyine hari igihe bitaba ari byiza, ariko ariyizi, yariyizi. Yagize gutya ejo bundi abwira umudamu ngo Imana yakunyeretse medela farwa. Izo roga nizo buseraza, ariko umuntu azatanga roga gutatabanje ngo arembe cyangwa amanza sirimbe, ngo Imana yakunyeretse, ngo kandi ngo amasengesho yanje nawe ngo tuzayakora ngo iminsi ibiri ku musozi, tuza tugenda saa 9 tugaruke saa 2 ku musozi. Hehe? Umwana wa Gidurayi. Inde? Pasiteri inde? Question mark. Baragenda baja ku musozi gusengera ngo icifuzo cyangwa se iyerekwa pasiteri yarebwiye umumama. Hirya yabo hari undi mugabo w'umuyumbe, ariko umugabo wari ufite amavuta, uri mu murongo mwiza, waje kuganira n'Imana, ngo gusenga no kuganira n'Imana, ukayibwira ibikuremerereye, ukayibwira ibibazo ufite, ukayibwira ibintu byose bikuremerereye. Kibi naje mfite bindemerereye, nza mbwira Imana tokubwira utomfasha, unyumvira gusa ubuso gaseka. Nasanze nimba ari ikintu ciza kibaho no gukora inkuru iri guseka, ukabacanga. Tibazamenya nimba wariye, tibazamenya nimba wabwiriwe, tibazababimenya, ukabacanga. Bamwe bakavuga ngo afite inzara yavangiwe, zinja nzara we sinza mvangirwa. Barangize erega tugomba no kujamo umuntu mugaseka, mukareka kumva inkuru nyine nk'abapfushije cyangwa se kabagize indi shock. Oya, barangize baja ku musozi barasenga. Hirya yabo hari undi mugabo uri gusenga, ariko umugabo we yarari hafi kurangiza amasengesho yiwe. Umugabo bahehe Kasarani mu muhana wa hehe wacu. Barasenga, mare gusenga, umugabo abwira uwo mumama ngo hari ikintu bagutayeho epfiriya muri centrale, none turakora ibyo abantu bakuru, cyo kintu cyama kikuva uwo muvu mukuveho. Jesus Christ. Nibyo ngwinya. Baratangiye ati none se ndi wosenga Imana ikagikuraho hatabanje gukoraho ibyo bindi. Paulo yaravuze ngo mwibuke ko imibiri yacu ngo ari insengero za Kristo. Bagiyeho barakwakwanyije bakora ibyabo, wa mugabo arababona, bari bafite igitabo c'indirimbo nico bari bitwaje, n'amatelefone yabo araho hasi ku musozi izuba riva. Mugani wa yandirimo ngo ku mugaragaro niho byashizwe byose, nabo byabere ku mugaragaro. Barangiza gwa mugabo arababona, araza arababwira ati umugabo ba muri Kasarani, araza agati none umwami Yesu, pastor byagenze gute? Kinama byagenze gute? Nuko nyine wa mugabo ikintu yakoze, yafashe telefone zabo bombi arataha, arababwira ngo
muzobitekerezeho muze tuganire mbabwire ikintu mwakoze uburemere bwacu. Mama sigara aho ngaho. Uwo munsi twebwe abari hano mu isi tugereranya na cagihe Adamu na Eva bari mu ngobyi umunsi bakoze icaha, nibwo ngo bamenye ko ngo batambaye imyenda ngo amaso y'Imana ari kubareba, nibwo baje kwisobanukirwa ngo bakazafata ese namanane twoyageranya na bino binani by'ibitoki bariko bipfubika bihisha. Niko nawe byamugendekeye Pastor Wagidurayi. Tutavuze izina ducumbikiye aho ngaho. Wa mugabo afasha telefone ziwe arataha zabo, uwo mugabo n'umugore aritahira. Nibwo hashize umunsi umwe wa mugabo arabesha, Pasiteri arabesha ngo yari ku musozi ngo yahaye ngo umuntu ngo telefone ngo aje kumucagingira ngo agere ngo iwiwe ngo aramubura ngo ariko kubera ko ngo baziranye ngo azayimuzanira. Nibwo yahise ahamagara umugabo umwe w'imfura mu bagabo ba Kasarani mfite abagabo benshi b'imfura. Yahamagayemo umwe aramubwira ati nyaboneka runaka yatwibiza amatelefone turi gusenga, twari twibereye mu mwuka twahumije twapfukamye twubitse agasaya hasi dusenga, ariko kubera ko ari hirya yacu araza arazitwara. Nyine ako nakanyoma yabesha arazitwara. None ga wewe mwegeranye uzamumbwira nzanire telefone zanje nyaboneka, areke kwigira gutyo, nta muntu uzuje ku musozi ngo yibe. Niko Pastor yabwiye umugabo mw'imfura no Kasarani. Undi mugabo w'imfura wa Kasarani ahamagaye ga wa muyumbe hano Kasarani aramubwira ati none bimeze bite ko bambwira ngo ejo ari ku musozi ngo wiba telefone za bagenzi bawe ngo nibyo. Aravuga ati sinazibye, natwaye telefone zibiri kandi ba nyirazo nazibatwaye bandeba, impamvu nazitwaye bayikubwiye. Ati oya twege batubwiye gusa ngo wayibye. Nayibye. Okay, muhamagara umubwire ese impamvu bagutwaye telefone ni iyihe. Aramuhamagaye, biba ngombwa ko bicara baraganira ko ari bangahe, batatu. Naje nari ku ruhande ahantu ko mu gakorodoro pantegera. Aramubwira ati impamvu nagutwaye no telefone nakubwira ngo witekerezeho, umusozi si icumba c'ibyaha. Umusozi ntabwo ari ahantu waje gukorera ibyaha. Uyu ni umusozi tuba dusengeraho. Njewe uko nkubonye ndabicecetse, ariko nko mwana mutoya ubya yakubonye Pastor udafisoni wogira gute? Nibwo babicosheje ahantu babicoca barabidiscussingao ndi kubumva. Ndavuga ati Mana isi n'ijuru, imisozi ku musozi w'igikundiro mu gihugu ca Beula, noneho gahabaye ku musozi w'ibyaha gusa. Umusozi ubundi ni ahantu muja gusengera, ni ahantu muja kuruhukira muganira n'Imana, mutanga ibyifuzo cyangwa se mushima ko ibyifuzo byasubijwe. Ariko mwebwe uzi ko abantu bagize n'isoni ni ukuri kw'Imana. Mu byumba by'amasengesho hasigaye habera ibintu bitahagenewe. Icyumba cy'amasengesho barakuswega, bamwe barabiyamye abandi bagenda babafatiramo bagizega nk'isoni, noneho ko baje ku misozi. Ese iminti muzi ko ari amazu yabugenewe harahari. Ariko Pasiteri we nakugaye, nzogusura umunsi umwe mu ikanisa kandi nzohakikisha ko uri bubwirize, nzoze numve topic uzabwirizaho. Tabanka wawundi nawe ngo wakoze ibintu bitari byiza, mu gitondo abwiriza aravuga ngo topic ngo hejuru yo kwihana. Tegereza ko yihana ashwida. Nawe dutegereje topic uzazana. Ninga mikanisa, ninga nzosengera iwanyu, icyampa wenda bakagushira kuri nani cyangwa ukayishiraho kubwiriza. Kumva ibyo uzabwiriza, nkumva topic uzazana, nimba uzavuga ngo kiri mu isi ndo muco w'isi, kuko turaba yaremye yaturemeye imirimo myiza muri Kristo, kwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa ngo dore bugiye kwira, ngo umuntu ngo atakibasha gukora. Erega nzasoma Bibiliya we ndimumbone gutyo. Bibiliya ndayigira nziza cyane, nzanyuzamo nk'iminota mikeya nkayisoma. Sinoyimara yose cyangwa ngo menye bipande, ariko
Yeremiya amagambo amwe yiwe, aya Luka, aya Timoteyo, aya ba Efeso, aya ba Filipo, aya Zaburi. Nanje nitwaga Zaburi muri ambasada nkibamo, ariko sinzi ukuntu byangendekeye nyivamo. Sinzi gusa nasanze narayitaje, ariko nabaga muri ambasada banyita Zaburi. Ndahumigwa ndavuga ngo kimekuja. Mugende mu bimfura mukora umurimo mwahamagariwe, mugende mu binyangamugayo mukora umurimo mwahamagariwe, mureke gukora imirimo y'abatarakizwa mwitwa ngo mwarakijijwe. Ndaguhanye, ndagukosoye, ndakwiyamye, nguhaye gasopo, nzagusura ku kanisa, kubwira ngo ndashaka kunsengera. Numva amajambo uzonyaturaho, ariko mana nuko yeme ni kuri ibibabaje, ibitari nziza, ibitanejeje abantu. Ku musozi pastor n'umumama bagiye gusengera icifuzo ngo tubanze dukora ibi ngibi, ngo kubera ko ngo gahunda ngo ipfira ngo santarane ngo nabo baguterega iheko, ngo kubera ko ngo kigihari ngo ntacuzigera ugeraho, ngo uzokomeza ugwaza abana, ngo uzokomeza ugware, ngo nawe ngo amaso ngo azagomba kugira ngo usanga wowe kwibyiringira, ngo ariko ndukore iyo gahunda urama muzima. Iyo nkuru nigeze kuyumva, kandi hari undi muntu wayikozeho avuga ko hari umuhimbe kandi wigeze kuja gusengera umuntu, aramubwira ngo babanze ngo bagire ibyaha bakora, ngo Imana ngo irakingura ngo amarembo. Kandi Bibiliya ivuga ko imibiri yacu ari insengero za Kristo. Mureke gutukisha abakozi b'Imana bene wanyu, mureke gutuma batarakizwa batinya kuja mu byo mubamo. Nuko naye makuru yaratuzanye ko atari meza na bukeya, ni kandi amatangazo yo kubika. Mugamwe yaravuze ngo iyo ikintu kimushimisha mu kanisa ngo nukumva ngo amatangazo ngo niyo programme y'kanisa kunda. Undi akagenda agiye kumva ijambo ry'Imana, undi akagenda agiye kumva amakorari, undi akagenda agiye gutura ka wa mugabo watuye igihumbi, mugenzi we aramubaza ati se yewe Imana yagukoreye iki kutuye igihumbi yewe we? Aramubwira ngo nta rundi rukundo ngo gutumye ngitanga, ngo kiriya gihumbi ngo ntanze ngo nica umwaka wose, ngo nzongera nture ngo mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro zacu nakagaruka, ciao ciao, bye bye.